I to je bilo, da kažem, u tom prvom najosnovnom delu. Sad, sljedeća stvar, odmah koja sledi nakon, da kažem, formi i slanja tih informacija na kontroler, imamo validaciju. Nekad se pisalo, kad mi šaljemo, submitujemo neku formu, pa pitamo, ne znam, if email, pa ima neku funkciju jednako validate ili kako reći, ili if validate email jednako true ili što god, pa onda imamo ispod, ne znam, da li je, recimo, age između 1 i 10 i tako dalje, onda imamo, punimo neki niz sa greškama i onda na kraju pitamo ako je niz prazan, onda je to ok, ako nije prazan, onda kao puštamo dalje. Sad ovdje važno da je to malo drugačije, znači gdje imamo rules i gdje imamo validator. Znači mi ovdje možemo da pitamo rules, recimo da li je forma koja je prosledila i poslala podatke na kontroler, da li je name, da li ima nešto, znači required. Ovdje znači niz, rules zadaju niz, kažemo name required, email required email, to znači da je obavezan i da je u formi e-maila i da je unique. Unique users, to znači da ne postoji u tabeli users, ne postoji taj e-mail. Znači to su, da kažem, neka pravila. Password, znači da je obavezno i password confirm, da je obavezno da je isto kao password. Znači mi imamo formu, čovjek je unio podatke, šaljemo na kontroler i ovo je prvo stvar što kontroler radi. Znači mi imamo pozivanje same klase i usput validator. I onda ovdje pitamo da li je, znači proći sad proučujemo input, znači te podatke što su mi dobili iz forme i ubacujemo znači ovaj niz rules i on tu treba dati true ili false. Znači da li je to tačno ili nije. U savremenom, to je nekom programiranju, uvijek se pitamo da li nešto nije dobro. Znači ako je ovdje false, mi vraćamo nazad na neki view. Ako je true, on samo ide dalje, meni dalje u nizu će da napravi tog korisnika. Znači ovdje nekad se pisalo if, else, i onda imamo kilometarski kod if, else, tako dalje. Znači uvijek sad samo pitate da li ovo nije tačno i ako nije tačno, onda idemo return, na primjer redirekciju šaljemo nazad. Ukoliko jeste tačno, onda samo proći dalje. Znači to su, kažem, sad ovih funkcija, znači, kažem, uslova rules, znači ima jako puno. Ima, na primjer, nešto, da li je numerik, da li je, recimo, alfanumerik, da li je string, da li je, ne znam, JSON i tako dalje. Tako da, to je, kažem, dobro, sada ovdje pitate if validator fails, onda vraćamo nešto. To je nešto što se tiče validacije, samo što je ovdje dole. Da li umjesto required možda stavimo neki regularni izraz? Može. Da. Ovdje što je isto bitno, messages. Znači, ovaj validator vraća errors. Znači, ukoliko je nešto, postoji neka greška, vraća errors i to je sad niz. Znači, niz nekih grešaka. Konkretno te greške su, naravno, na engleskom, u lokalizaciji, znači imate tamo lang folder, pa vi možete da menjate, recimo, polje ime je obavezno, ili polje email nije, ne znam, sami pišete te greške, to je da, kažem, prevedete, i ovdje, znači, u Blade-u, koji je ovdje, znači, na kreiranju u formi, mi iznad možemo staviti ovdje ako ima grešaka, for each errors, da nam iznad same forme, kad nas vrati kontroler nazad na formu, da vidimo šta nije u redu. To je to. Sad nadalje, kažem, sve što ide nije toliko bitno, ali dalje pomenut ćemo. Ovi hashevi, znači to znači da nekad smo pravili MD5 funkcijom, smo kriptovali kao neke passworde i tako dalje. Pravili smo, da kažem, često neke svoje enkripcije i tako dalje.
dekripcije. Sad, ovde hashing je nešto malo bolje, zato što, na primjer, imamo ovde password, hash, make, password. Šta to znači? Password, znači polje password, se mora da prođe kroz hash i ovde ubacujemo neki novi i save. Šta je to sad, znači, suština? Znači, hash nije u svakom, kad mi čuvamo taj hash, za isti input, mi možemo da imamo različite hashove. Znači, ako ja kažem da mi je password 1, 2, 3, ja sad danas snimim, uzovem ovaj hash, output je neki veliki, da kažem, string, međutim za 3 dana, ako ja opet stavim 1, 2, 3, on će dodeliti neki drugi string, ali u stvari to je isto. Znači, hash, on preko, da kažem, te neke funkcije vidi da je u stvari to isti string. To ima, kažem, posebno smisla ako vodimo računa o bezbednosti same aplikacije. I ovde pitamo hash check, plain text, znači to je recimo 1, 2, 3, da li je to ono što iz baze povučemo hash password. Opet kažem, to danas može da bude jedno, sutra nešto može da bude drugo. I ukoliko je check, znači ukoliko je ok, mi možemo da logujemo korisnik, na primjer. Mada za logujemo korisnik ima nešto drugo, ali ok. Sad, ovdje ću vam objasniti na brzinu ovaj events, znači šta je to? Events ima smisla, znači kad vi kažete da li imate, da li možete primijetiti razliku registruj korisnika i korisnik je registrovan. Znači, registruj korisnika je neki, kako bih rekao, zadatak, kao posao, znači registruj korisnika, neka komanda. A korisnik je registrovan, znači da to ipak pričamo u prošlosti. Znači, mi smo već odradili registraciju i ovo events možemo da kažem, sagledamo kao uzrok i posledicu. Recimo, mi smo registrovali korisnika, znači aplikacija treba da šalje mail korisniku. Ili kupac je kupio proizvod, znači treba da dobije uplatnicu. Ili kupac je platio, znači da treba da mu šaljemo potvrdni mail. Što znači da taj event imamo, znači to je, kažem, neka uzročno-posledična veza i u suštini ne razlikuje se nešto previše od drugih klasa, osim što ima, kažem, tu vrednost i upotrebu da nakon neke radnje mi možemo da pozovemo neku sledeću radnju. Generiše se file, znači PHP Artisan event generate, event, znači to je naziv, to jest mi smo sad tu kreirali, on nam je pravio, ovdje fali naziv, znači on nam je pravio email purchase confirmation i imamo ovdje još ovo should queue. To ću vam objasniti, znači neke te eventove, znači neke te radnje kao što šaljemo mail ili tako nešto, mogu da se izvrše u istom trenutku, znači tad kad sam ja poslao da mi stigne mail, a nešto nije toliko bitno pa mogu kažem pošaljem mail za 2 sata ili kad stigneš, znači u toku dana recimo odradi neku drugu funkciju i tako dalje i znači onda u tom, da kažem, smislu ja prosleđujem neke operacije da se izvrše kasnije. Znači nije mi toliko bitno u ovom trenutku. Kako mi sad da pozovem neki event? Konkretno, kad imate recimo, kažem opet nekad se pisalo, kad se kupi recimo neki proizvod i onda vi imate kilometarski kod, ne znam, kupljeno je, dodaj korpus, skini sa stanja, pošalji fakturu, pošalji adminu mail i tako dalje. I onda tu više, kažem, niko ne može da se snađe, jer vi jednostavno ne znate u, recimo, skript od 3000 linije koda gde je po 4 Mnogo je jednostavno to sledite recimo na 10 linija koda, da kažete pošalji, na primjer, registruj korisnika, imate neki input i vi sad to prosleđujete dalje. Pa onda, druga stvar, ne znam, skini sa stanja iz magazina, treća stavka, recimo, pošalji korisniku mail
i na kraju pošalji adminu mail. Znači vi imate ovdje 4 linije koda, a sad svaka ta pojedinačno opet može da ima neke druge linije koda i tako dalje, ali se bar zna da je početak, da je kraj. Dobra stvar u takvom načinu rada je isto što vi jednu istu funkciju možete koristiti u nekom drugom, recimo, kontroleru i tako dalje, ili, ajde bolje da kažemo, u nekoj drugoj situaciji. Ako imate, recimo, slanje e-maila, vi istu funkciju možete koristiti i za slanje maila za admina, za korisnika, za, ne znam, šaljete menadžeru i tako dalje, znači da vi ne biste pisali 5 puta istu funkciju, jednostavno se to deli i na taj način, kažem, to je kraće što mogu. Imate ovdje events i listeners. Znači, event je nešto što se dogodilo, recimo kupac je kupio ili kupac je registrovao, a listeners je šta da radim po tom pitanju. Znači, šta